Nwabali Marijuana Mahele Shabalala Stole Martin Akamisa Kongobe Mkogozo Ukwayiba Nailapage Inoka Asakala 4411 Ovuma Vumi Solomons Quinica Dove Cross Marte Etrele Sirinio Modi Morisa Wandile Tuba AK-47 Mtanami Ayola Page Kaiser Chiefs 442 direct okanye ke diamond shape ke 442 yabo mangabe ke uyibheka iyona ke lollipop izo ke inguquko ke lezi ezenziwa ke amaqembu omabili aselisuka lihlala abakhahlela abadlali Monate wayiketsetse Pule Modi phakathi eboxini abakhulumi kodwa kwasebenza lapha ke emuva phakamisa ukamisa phakathi eboxini bafuna amakhanda yabahlula futhi ifuna ukucela indlela engineer tekisi ibhekene namadoda amabili yodwa kodwa ke iphuma iphethe Yusuf Mart ufuna ukushaya indoda Nwabali Sweet nomkatakata into simasweet Mtanami awuthuyadla usweet nomkatakata sebenza lapha ke uNwabali awuthija uNwabali kwakho Gezola Boy Marijuana iphakamise ithumela lapha ke phambili liyavimba iJamani ofuna lapha ke uSakala bhekele noZitha Kamisa wenze njani usadlala isithende uKamisa akubheke lapha ke mukeli sebenzile ke ngale Afrika yena ke uqonqobe bathi ke yasihlabe sidle wafuna ke ukushaya isithende uSejo Kamisa ufuna lapha ke uTashrika Morisa Gaston Sirino sweet nomkatakata into simasweet Mtanami from Para to Bri engineer tekisi Wandile Duba eyamhlula leya header Wandile Duba bahlanganisa beKaizer Chiefs balithaka abeKaizer Chiefs bathi bayaliphaka ke manje kodwa ke liyamhlula Wandile Duba liyahamba nje liphumela ngaphandle leliya bhola Edmilson Dove awuya weJamani uzofuna ngapha ke Bradley Cross sibheka lapha ke isiphambano phakamisa Bradley Cross ufuna ke uTashrik Morisa akubheke nje ke shelela ngawo uShunwe Nkani sinda ngokulambisa iChippa United esinda ngokulambisa iChippa United Pule Modi ufuna lapha ke induna yendawo Thabo Cele Gaston Sirino ephakamise ifaka phakathi box nanguDuba yavinjwa ibhola lakhe Wandile Duba Gaston Sirino khala Masairin Baleka uthi uyofuna lapha ke Wandile Duba usheshe walijaha ke uDuba uthi nompempe gede nje abantu abalala emsebenzini nangu Wandile Duba AK-47 thula mntana mleka khona ivolevolo indoda Nwabali izoke ngibuyele ke futhi ebenchini akubheke lapha ke leliya bhola lakhe ke Wandile Duba ishoteje ukuthi ke aliphakamise liyoba ke yiconsi abethu yaliveza ke leliya bhola nangeganga futhi Dylan Solomons sibheka lapha ke Craig Martin gijima mgijimi uthuyadla umgijimi engaphandle kwebhokisi akubheke nje lapha ke Dylan Solomons walidayisa leliya bhola Craig Martin gijima mgijimi uthuzame kude kodwa ke laphuma eceleni kwebhala ibhola lakhe yena ke umgijimi uCraig Martin ebehambe waphelela Bruce Vuma wafika futhi kuleliya bhola uyakhala Nazareth Nabi lawo lapha ke Kaizer Chiefs ayiphakamisa bayithumela lapha ke phambili Wandile Duba AK-47 ufuna lapha ke Yusuf Mart sibheka lapha ke Lilepo phakathi eboxini imathona ke sibheka lapha ke ibhola leKaizer Chiefs phakathi eboxini Gaston Sirino sibhekela lithuba ayiveza kamnandi ufuna lapha ke Pule Modi Monate wayiketsetsa uyafika uModi kuleliya bhola sibheka lapha ke Monate wayiketsetsa efaka phakathi eboxini ufuna Wandile Duba sebenza lapha ke muva Justice Shabalala Monate wayiketsetsa Wandile Duba phakathi eboxini AK-47 thula mntana mleka khona ivolovolo Monate wayiketsetsa ayikhona walisa nje ngqo izomngena icross inhle phakathi eboxini bazofuna amakhanda sebenza Zitha Quinica Filenda indoda Vuma indoda Vuma
Giovanni Filenda uyabuza uFilenda, uphazanyiswe uBienvenu Evanga, uBruce Vuma ubesithwe uBienvenu Evanga, warake wa reactor on time. Munati wayiketsetsa sala phansi, Munati wayiketsetsa sebenza lapha kemuva, yena ke uMunati wayiketsetsa akubheka nje keshelela ngakoshulwe inkani enhle iphasi yakhe ke uZitha Kwinika. Abadlali abafana ke no Ashley Dupree lapha bebehamba ke ngejubane, bebehamba ke ngempela ke befika kuqala ke kuleli bhola, kodwa ke lamhlula ke uPule Modi. Let's draw Sergio Camisa, Sergio Camisa uyavala uKamisa, ibhola leChippa United phakathi eboxini, indoda Vuma, indoda Vuma wabuya nalo lizwa ke leli bhola lakhe uSergio Camisa, esebaphendula wabaqeda uKamisa. Bheka lapha ke uJamana funa ngapha ke Bradley Cross, ezobena lapha ke Bradley Cross, uyashoshela Bradley Cross, Bradley Cross yamhlula uBradley Cross. Ke komunye umdlalo oqhubekayo Sekhukhune United 2 iqanda kwiPulukwane City. Sibonke bonke udlala nathi komdlalo oqala waze ke wayophela.